Тур эми мектептен кеч келсиң. Тур. Бол эми. Ай Жібек, турден мектептен кеч келесиң. Ай Жібек, тур эми бол. Жібек, бол эми, тур эми. Жібек, сен үйдө элесиң. Азыр мен сени табам. Жібек, бол эми. Эмне дегенди укпайсың? Тиреңден ұқпайсың, я? Емін ұқпайсың, а? Үй, апа, не мені ерте тұрғызып салдың? О, ерте дел емес. Бол еме, тұр. Тұр еме, чайыңды іч. Мектепке жөне. Мен де шағырға барышым керек. Бақыт абаңа жолығып, мен саға выпускной кечеңе көйнек алам. Апа, баяғы көз таңдан көйнекті? Оша көйнекті алам. Соның болады, не? Бір оғалай, қымбатты. Қымбат болсам некен? Мен жалғыз сүйікті қызым. Мектепті бүт артса ақша аямақ білем. Алданым, апа. Мен сілер ғана деп жашап жүрбеймін бұл қызым. Сілерден башқа бұл жашауды кемем бар. Бол әм, тұр. Тұр әм жуым. Бол, тұр. Apa? Күчүгүм. Кандай жетип алдың? Рахмат. Өзүң кандайсың? Кудайга шүгүр, жакшы. Жакшы эле. Ден соолугуң? Жакшы. Жибек кандай жүрөт? Жакшы. Даярдыктар? Жакшы. Бу сотка деген сонун турбайбы? Азыр эле чалсам мына жетип келди. Жүр анда үйгө. Жок, мен бүгүн эле кетем. Кантип? Жибекке көйнөк алган эле келдим.
Ана сени көрөйүн деп эле. Менин үйүмдү көрбөй кетесиң. Эмкиде шашпай көрөрмүн эми. Мен да эми кечкурун эле ошоюм да. Жүр анда мындайраак барып сүйлөшөлү. Жүрө кой. Эмне арыктап кеткенсиң балам? Дени кардын соогу тиги. Соо эле. Баса, жакшы жумуш тапкам. Квартира беришти. Эми Кудай кааласа жакшы иштесем, 1-2 жылдан кийин мага өтөт экен. Болсун, кагылып кетейин. Американецтериң ошондой да. 3 тилди билгениңдин пайдасын көрүп аткан турбайсың. Ушундай болоорун сезгем. Апа, тамак заказ бербейинби? Жок балам. Убактым да жок. Минздравка да барышым керек. Анын үстүнө жолдон тамак ичип алгам. Рахмат. Жүйөк кандай жүрөт? Окуулар жакшы эле? Жакшы. Буюрса жакшы. Экзамендерге даярдыгы? Жакшы. Карындашың медаль менен бүтөт буюрса. Өзүң дипломуңду качан аласың? Жакындан да бир айдын ичинде аламбы? Болсун, калдым. Анан диплом менен кошо сага келин алып барсамбы деген. Иә. Болсун, кагылып кетейин, болсун. Бирок ала качмай жок. Кайдан ала качкан? Оштон болот. Мейли. Кайдан болсо андан болсун. Иши кылып жакшы адам болуп, түбөлүгү түз болсо болду балам. Эми кандай болду экен? Жакшы арыз. Не кыласыз балдар? Көлгө өттүкпү? Көрүмүз дагы азыр. Ой, көл жулукон кече балдар барып көрүшпөдү. Жүргүлө өзүбүздүн жерибизге барып бес алып келебиз. Күн да жүрө баштады. Çıkan buğdaydın yele kulpum kup şamal ürgalinge kulpumdan uşul turmuştan yele kurdaşlar oynap çırgalige taradan yeyo çıkan aydaysın kızıl gül bol çaynaysın kızıl gül dursa açılgan kılçayı bul sayraysın Çarığın çar, şandaysın ye Şaşırdım gününde Çardaşa çıkan yoldaysın Балдар, мына мояк болчу биздин жерибиз. Тетиги жак эмес беле? Каяктан мына бак турбайбы, могу бактын түшүндө эмес беле билем. Тетиги бактын түшүндө. Айырма
Айырмасы кайсы? Отура берейинчи. Şimdi ayırması kalsın. Tek vargan benim. Жүргүлөш тияка баралычы. Ого, чында биз уже Сатан отура. koç otur çem Отура bana. берейинчи бак. Otur otur. Oturun. Hoppa. Кандайсың? Азыр кайдасың? Гүлделемин. Өзүң билесиң. Жүрөм. Мындай чыкпайлы. Чарчады дей салабызчы. Çarçağanın basılat. Butunu duşalap vereyim mi? Ушала.
Sandan öyle döşelasın? Аны Айбекбул сенден сурабайт. Тура. Кулумун. Махабаттын кулумун. İçin ergüyse tuz jalagla. Sen sezimi жоқ. Gerek bolsa sүйүүгө меримиң жоқ. Gül bolsоң да сулуулугуң эч кимге кереги жоқ. Кереги жоқ. Кейде эле ширикке окшобой каласың дейт. Эркек деген кандай болот? Шашпасаң жақында білесің. Кыздар, көл муздакка кантышыбыз? Биз түшсөк эле жылып кетет. Төшөк жылыткандай эле. Төшөк менен сан түшүңө кирди эле. Табиаттын талабы. Биология анатомиядан өтпөдүк белек. Орта Азиянын климаты ысык келип, жаштар тез жетилет дейт. Сен 7 класска чейин эле жетилип бүткөнсүң. Ал эми Прибалтикада болсочу, атайын ушундай жөнүндө сабак өтүлөт экен да. Силер аны сабак өткөн кишилерден кем билбейсиңер. Сууга түшөсүңөрбү? Койчу, көл муздакта. Анын үстүнө купальниктерибиз да жок. Ой, купальник жок түшө берсең не болот? Анткени бул жак дикий пляжда. Мына суга түшпөсөңөр. Амен! Өтүр чыгармайлы. Жибек, келен жардамга. Эми өлүп калдыңар, жардамга. Энең, абайласаң, каянан кармап атасың. Калп эле колтуктан сүйөп карманып жаткан. Удан аз жетсем өзүн суга салам. Айбек, уланы койгулачы, пожалуйста. Мен башка кимим жок, курабай калат. Сатардын өнөн кийиз коз. Кийиз коз айлатыр. 1, 2, 3. Чаласага өзүң тийишип аласың да канан. Рас эле болду. Жантан бери ысың ташып көлгө чүрүп каттың. Опа. Жибек! Мен кеттим. Отыр. Воу. Көрүшпөгөнүбүзгө канча болду? 25 жыл. 3 ай. Сен эч өзгөрбөптүрсүң. Кантип эле? Турмушуң кандай? Канча балалуу болдуң? Кудайга шүгүр. Бир катар эле. 2 балам. Oğlum üniversitede. Kızım bu yıl mektepte bitirdi. Ошонун иштери менен шаарга келип. Убакыт деген ышып турат. Өзүңчү. Өзүң кандайсың? Кудайымдын кайрымдуулугуна ыраазымын. Эгерде кайрымдуу болсо, экөөбүз эки жакта калат белек. Бул жашоодо мен сени кайра бир көрбөй өлүп каламбы деп ойлочу. Өзүңчү. Бала чакам бар. Балдарым бар. Кудайга шүгүр чоңоюп калышты. Балдардын апасын ээсине берген.
4 жыл мурда. Kızlar jardan berip koyuyorsunlar. Korоче, men suga salıp taştı. Jardan berip koyuyorsunlar. Çalış özün. Saç gel çıkacak koy. Суғыласың. Ой, Қойшы, суғыласың. Судан қоча тұрса, судан қорқасың бұл. Чечинч, сығып чиге жайып қой құрап бар. Мен көйнем кеш берем. Кетесің қарабайсың. Бақышты олып қалдың ғой. Кел. Жардан беріп қосам, не oldu? Seni bir öttü işte de öyle. Özü. Аз мен өчіңді алып берем. Geç yupkan kız. Ulan Ayberk! Hazır барам. Аз бақ чөктірім. Саляның қайана қарматты келе? Ey, hazır löşçerde düşmedi öyle. Kalk et kalıştı. İyi, kan düşüp atat, suumuzda akın. O erkekleri kimne? Erkekleriymiş. Kimder anan? Baldar. Bulardan 5 yıldan keyin görüp al. Oşunda azırkı janagı Kadir agayday болуп калышат. Kimde? Uyuңda жашаган Kadir agайды унутуп каласың. Ошондо билесиңер кыздар, биринчи биздин мектепке келгенде баарысың ашык болуп чыкпадык беле. Kim aytат силерди бүтүрүүчү класс деп? Уяк барбы силерде? Саламатсыңарбы? Отуруңдар. Таанышалы кыламына бүгүн тарых сабагынан практикант агайыңар келди. Аты Кадыр агай. Жаап калса дагы көрүп жатабыз. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Досканы мете кантер. Кадыр сабагын өтүү 11 класс. Ben менен кол таанышtыңар, эми силер менен таанышайлы. Абдыкалыкова. Мен. Асаналиев. Мен. Бейшенбиев. Өзү сулуу жумак, бою узун. Мен аздан кетсем. Айбек, bir gelç bol. Sattar, bir gelç. Bol. Ne oldu? Otursana bak, otursana. Ne oldu? Otursana. Hazır. Hop, baba. Yanım çok eşkimde. Kuak. Ben koyuz bakamın. Kuak. Taşınsa tentekler. Kuak. Men uşağı kapamın. Kuak. Men uşağı kapamın. La 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 la.
жакшы бар. Эми буйруса жолугабыз деп ойлойм. Болуп турганда